ndikwenda kwaria uru no njuge ona nderia ngeigirira haha na Rigathi wa Gachagua haha kabango meria ui gukira kamuraika gaka tutoe magiganiro haha ratiri-ini utiganu ni ati one hinga na guthecaga na kahiu na thutha uyu ungi akung'ethagira na mbere. Hiyo maneno inaweza kwa runinga kila mahali. Mimi ile siasa nitakuwa ninafanya ni ya kuongea ukweli, mtu atajua vile atajipanga. Mimi nipangwe na kura, nikosa kupangwa na kura, nitakuwa nimeongea ukweli. If there is anybody who did not assist the people of Murang'a County minus Kiharu constituency when he was holding a big position in this government, it is Dende Nyoro. Even all the appointments of directors, even the appointment of our peers, everything went to the people of Kiharu. Kama anataka kusimama kiti cha rais, let them make Kiharu to become a republic. Asimame Kiharu country, lakini si hapa. Ona ni agetiga guthukiria muruna wendama, makeigirire ndama imwe niguo. Uyu ungi tondu ni aragecokanirire kirima kiuga ri, atige guthukiria onda. Nigetha tumenye ongoro twi thirikari-ini twina hinya kana ongoro twi opposition ni twina ni muranyita uria ndirauga ni muranyita ni mwakenio ni Mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa ni mwakenio niwe no munyitireire na atumia tumenaga muno ni guthamaka reke ndimwire mundu ureraga ndi mwana siasa munini ndari akoma handu hena karwagi utuku gakamuthumbura gugeka atia mango giginyana nao ni mekumenya. Karibu sana Helen Kehia